Nera mala kenyam biya kamal ka Nur Online TV channel. Kajan gwa same ban rochen togre wicca ka South Sudan ban jeling. Rajadan en ban lingwa same ban ta andan en South Sudan kajan gwa same ban jeling. Rajan Shagor ka kwikir me yadit kamare kana Dr. Benjamin Bolmel men kwanya la kuara raw de ke vice president. Bana cheren content chalat ji South Sudan kan di ala content gwi kajen go take mbuto ko korgwasan be bana galem. Kan kono ler kana me go rejeno mi jira majidit kan Nur Online TV channel go rejeno der subscribe kada de nyokan ase kokien kada notification bell bo der je twine ko de ler tete de kan chamara chupo je gwas dana pay ko brecha. Ler pan ban la gwasa me a shop and let kir ma yadide shop let kir ma yadide ka doban kwanye Dr. Benjamin Bolmel doba kwanje la kwara rawde re wich ka South Sudan ajan ban lingone a sham tedi che kira gwijo kon shabo mo mi kira ladone an kira ma yadit ajeno te ka mute kwide mungot kana ngajana. Dr. Benjamin Bolmel jena ramkel amijilet ke kuma akan kwany la South Sudanese vice president akir ma yadit ka gwas mi chewa ke ka kan korpesnet putipai wa mabena ka jena karon kin dangro jendangro dungwan abena karon kin dangro jendangro wi diech je togo no ne tungwan chicken cherken latpin kamen butore wi ka South Sudan men togre wi ka South Sudan ka gwasi dane shalat kaje akan kirma yadit kana Dr. Bolmel kana jana kwany ala kwar chala do nene ala kirma yadit wajen gore jeno de Bolmel dera jara mandana dera kom mandana la kom den kirma yadit da kom kirma yadi dara jagwal ko jen point de chagu jeno jen ni chapol ki teke joy aname ejen ne dan e chagwich angoda akan kirma yadit kana telekom jenetuk ka dobrana chagu jenetin kontin teke char ka dobranan cha Benjamin Bolmel cha kwanga je la vice president e wika South Sudan jena wa chi mangaina e mangaike Bolmel no bala kwar rode ke ba mat ka kwardang wanten konti teten kon Bolmel lat kana jagwa vice president waniga jala vice president no chukire shu waniga chojo woch shu Abdul Bagi chojo woch Abdul Bagi cho gwat cho mo ka Sheikh chal Josephine Sheikh Kotora chukir ma yadit cho Bolmel cho jele la vice president ka gwa waniga yara mudanan te economic wike liure wike South Sudan te gwade ko Bolmel bukulle la ramadanen ba gujeno dongdele la kwar si kware rode dundo kware wike South Sudan la dongdera president ka gwa kirma yadit nere je kon watch jene te la defense minister chaka watch jene dial chaka watch jene di jidien chaka laten anyong mi jikere nyogolene
chikir cha phone party ka de la spelling che nyoko mu ko jare shuffle wo jenetin konti de tinwon ke gara gwatken ka mo de kaneti jidiena alo jake bol mel ko be chumnyal gwada dana teten ko run mo party de we unyur la party spelling mu we nyur be poine balong an kir me yadit be fon bol mel jaram dan bo gwa kir me yadit lo jen e chap mu go na jo be gara me be chumnyal ano bo wone ka gwada dan teten men gwi kelong en point de kir me yadit mi lat ka roini mi dong ka kais ne ka gwada dan wajen che de nogono dere wudu me dere ko nyala vice president niki tugde bane me chanen chumenta menen keje wajen mi dong che gurno de wudu me dera ramadan en biya kwar ka gwade why not choose one of the senior members of the party un kana kwa ni raradi na kanne ka tin kon tin ta ka party de ko en speli ma wajen kuma mi share laka alate ke hierarchical organization ki charger alaka ko do dan changwan cha loy ke ki cha berge wajen there same structure ki tai dan chana cha loy ke je which ka so dan ko la ka kuma spelem me non ki point me non kwarka tai dan changwan loy ke je be ben kwara wa mu kana je la leda mi shoben ko widamo a be bol mel be je la kwara pale structure ki real ke me dan chana cha real ke ja ko en spele me la party de ne dia le kon cha kwanya kene te kon de kwa kin me yadi la kwanya ne ka gwase dan ba kule la kwar ka jama angut kan doctor yang ma chatin kan ne te ka spele mayo ke kan ne ko ken kan karodi na wocha na me awa tactic mu gon jano be bulmel be jako bella kwar ki president dung South Sudan ka gwade ko gujen duoben geje keje watela duom de bulmel da benyal keje ana be senior members ke spelling party be kan dial be kan but mugo region wo brama mo bi non nyala chang tepin bi yim moch bi could ka position mi chen position titen but jen wode na hono ajen do bran chekir ya tactic mo che lat keje so rankir te je use ko be rande mimo la shonyade be jenong nyal name wa e power ki long mlatke e kuma jane ki jang council elder magor kana duo be ke power ki long be kana tup be kana kam wenekin be kana kam wenekin alojen wane me shimugwa wa do bdana la titi la ka to bekaje wa bolmel economy wike do te pinja kan bolmel kan ben go position ba la tene jen wa yudial ten ko lar kuma waka kaja share jen let kam lede dir longre wike sultan jen let kam ko kane de ti sikana gorno ba ngajeno ka yuru tedi cha chamo ko re woch ngaje je gwa bolmel ke ron ken dang le baro jen charge consumption kuma US ka corruption wa ramkel micha yudial shaka kame ko chike mi yadi kine ko ken cha bukula kap de la do kolar no gat ken mi yadi kene ko ken tin kon guje no ke ngwane ka kene kono ya kam yang
so na me ngai ke ji US ne wal me charge sanction ka corruption ngu yenamo ba ngud ba wa ko beti jeng na kan reina maka ba ka lena lat so na me amishale power rotation ka jang the council ko biken gara biken jaka kwerda ka biken diala support ko ken yaman nan public resources ke yo tende South Sudan kule bot kaka tekeke kenetiti gara me cha yurun wan cha galat ko lede ka yuri jala to guardian de lara kampan din tun ware ke South Sudan ke nyinken kampan ne tun wana long ka South Sudan ke nyinken yen godan jiken investment ni kana latan ka kane da kono right ka wach rami cham wich ka yo to la ram yo wich ka jana bal janga go bala kamne ya la jeno te ka mu da dien meditenan gwasamo na me mu mar rewi ka South Sudan bari ka long animi tikir ma yadit telwang cha japar ko mo we wot ka family members ano ba rich South Sudan banang ka do to duli tika pone kim yadit chewa gwa kana ne konti la janken ke tugdole ko kenen konten che marginalized ne ka ken pangenen jang tiga kari kam ni ken no ko jenan kir go rami la loyal keje ko ramichi corruption ke ta danen we keje je taram bi chaje blat no mo be ram mo be jako chebo marke kir karun dang de china chujre we ka South Sudan te kaliyet we bol mel ka kwerrawde chi surprise na me a plan ko gwadan beben ko ba ko ngwina ba jalat karon kin dangro bakel bato ko bi kirma yadit ba kwer be de top be de kam Dr. Benjamin Bolmel an wanamo cha kwingwini cha jabile lat bate korra dian buroda lat kuma la to ka kwer mu jidit ma ben ano ba overstay ka power la kor la ja to ti ka kirma yadi dio je run wel jok kirun waro tama run waro te korteten ka jent wi kwam te wi kwam run diech kor no karun ko kiana ti chab nang te loro bang liep ka transitional government misale let mo je kir ka lwan ko bongod wi kwam ene mi gwate ben ko de queen gwene lat be kir be je extend en queen gwene ke queen kwar ba wo wonyam te la duop me de jam lat ke je me la kwar la election la ja yuten yam jen queen gwene me nam lat kan karon kin dang ro wal kel gwade je South Sudan independent queen gwene men da dien me de lat nyen gwade dan cha kuri to je karon kin dang ro wal jok me nakir na ma yadi nakana. And I mean, the same thing but will happen. Kana na wo ka 2026. Ko 2026 ka pai waro jan gwa dana ba kwingwin bridge de jolat kaja. Mo kirum yadi nu power wuje tup. Wuje kam Dr. Benjamin Bolmel. Na mo bakur bejeno. Ko charge de kame take seniors as pele members te deja kan ka kirma yadit ka Canada gore kwingwine dung no ka aire ki dung ki structure dana ci South Sudan as pele party men jare laka takan ga neki ngai kana gwano rama me jam dana ba kam power ke jam dana be kuma be rwaj
chicken lele jabang use can ne structure which can realika and wo ngungu bo kwarmo. But through corruption, like milatka kirm yadit ko power ko jel exercise kacha wecha jalwak shuina telkon masham kana tane dia tana korov jiske more than 10 years. No the jagwano power abuse. Jin me jin kwaro chine ku chika deja chuch ko tika ter kanete kon tendong la butken. We so Sudan we nyane dial she we da karwa da kirm yadit ka she we da kan she mana karo we nyane dial. Rek kirma yadit mendit ngu jegala trade kanware ko nware akani kono ko use take a loyalist ne ga tangada kanware kaneti machangat kanware kon kum the party de bonde tinwa tikatin ma dakra machar tikatin ko a party in kandial banta men chika tika panta go je tika spele maji ka spele mayo je tika swa je tika soma je tika part one ki bonton one de door although she South Sudan she's stable at this moment man di jana bondi ala ti te door gor kan de South Sudan de ta kamal ram kel gar wara man loke akir ma yadit ko gwe jeno tomno power ka tomno lwanka balari mudit gwe je dong bi cheman chuch ko dong ba ka dong cha ko ba gwe jeno ba mo bong re ko chi ka jenga power cham ka resources nying wich na mo kel alo fear of retaliation which na tyang karun tongwan te mlo chala karma men je ga dan chala na walla ya be ka je in the end it doesn't matter te tyang le te ka power mte de bo me ken road humble again ken road loit pin by any mean na mo balari ka je in the long run na me chikir ma yadi te calculate no ngaje jere te kada wer di alla ni ne di alation nak gari tiene dong mandine and yet tara doma da gorga jeno dara mal da non kaja neme mu wiajan duob dan nan bikem yadi ba weja chet ke Ramos ke telar kana wal tela lienga ga pin ay kirma yadi de gorga jabe Dr. Benjamin Bolmel be la kuar ba ko gwade chwaling lo chwala do kat taram shi kap partama jene jabanaka vice president angum kulo ngod jor ci Ramos te kon ila latke ki tela linga te la daga pinyi kirmi yadi bana melel nena ci kan ben la tok ajen do dane na bi Bolmel bala kor ka spelling party ka bawa amani South Sudan do know what the ko ba kor South Sudan and nima kwanje through valid box janong bala kwer South Sudan ka jen bi South Sudan ba teka mal ka jama mokir ma yadi we tomje alla power transferring ke ber garam be use la ram succeed there kaja muku je la succeed ray power kam nan teten ko ngai hono ke ma yadi point de chapol ko do bran la kona linga all the time we have seen many videos and ke ma yadi point chapol gor do hal mo go gor je point de bopol no mun no ko jen ke ma yadi no shit South Sudan chablo re kur ko got la South Sudan go ko na mana nyinte ne juba won win war ko ken ke wi jana ko ken la rek won ken yato mo gor jeno ci South Sudan chablo nyoklo re kur be kir ma yadit cha kwar mo cha je no ko no be transfer ba through valid box ke ka queen kware men de kula lat karon kin dangro bakal dunga mo je extent be je lar no cha je bulat karon kin dangro bakal angu yina mo betok kamo kir ma yadit we kwar we je top we je kambul mel je ka tinlen konke ke la da kon lenka ko shi Ramos nyam cha George ci kon nen
munra mosra den go be jet to la kuar la ke be bol be la kuar chana men yam konen la first phase konen and first phase chana nena cha to ko chang cha vice president the next phase ba kuar dit the name be terol to wan ko jen che reshuffling cha la do de ka part de spelling tene dal cha wo chi don ne wudume cha wo man senior members we kam ga let it yen kane ko ni Abdul Bagi ni Peter Lambert ni Peter Lambert ngol tar mi yana kama wona ka waniga kwadi ala ko kenden kontin la senior members kas from part again yal chaka dwach men dial including ne ko wona defense minister chaka dwach pin gore ne lo ya lis kaja chanena tama ko rote gaten SSPD abla di nyen nyen kan kasol ma yo gonna dial kon containment site la nyen nyen espele ma yo ala gore jano is fighting to control the territories cha gore mal beben kacha jatan ke mutual revitalized peace agreement me cha tan ke ron kin jar wol badde no ene party be parmo den be respect an gwada tien ten yen partam be achu chong tan sia be jen be ne ko ken be aglo mak but that is not what Kirmiyad is doing. Kirmiyad ko expand wode ko joje especially my go mi che ngaje no che tel we tera min ke je tera mugabe je tok be kwer be je tok ko kan kwada spelling mayo kare which ke juba tika under house arrest chicken jail chicken move and I think all of you know that na mishim lat ke long teten but it's just an opinion ka charan kon ya to ne tin pel pelen kon ngi ke so Sudan no wede minen Europe ji chushke teram dier liu na ni chang gune tungwan especially mayo liu ke SSPD liu ko ni chang de ni liu ko de ni tele cheter ke chema ken liu ka tari pole to ko che man ke la no ngu che liu ala me jinde charge consider mi chi liu so na me so Sudan bo wede so Sudan gorong gor gwen mo gwa ko so Sudan be te kamal aka wo ka ku ingwine kwara ga kwange through valid box through voting Ramadan jowda alien ka Ramadan no go dong da kware kwan jowda alien ka a ci kira ci transfer power ke mu ken a ce je lana mo bu so Sudan ba loy kan ba loy kor men shar kun pingwa to mo ka ta da na gujin go kum so Sudan wede kan tin liyanka ka tuwa wala ka kanye men yam de lari men yam ya tuwa rewde next phase ki next move ka kin mi yadit balangu